Hadirin baka Constitution Bench ke baka tup ya sangut kinang besar jangka Supreme Court. Haka khatwi tarik undang pra kala penskem baka jing pendam deka abrogate ya ka artikel laisma nya po jangka tisan sya kari India. Kalau ka basyong an. Nama nadu bala psu la kadau syai baka dikata ka transitory provision na ka mata ka jela jamu bat Kashmir. Bat ru aka baka kanika kashari ka kadau syai baki agreement baka tup ya ka annex agreement ka bala soy hapreng Maharaja ka Kashmir bat kari India. Kili upload da ka jingwan kari tisan sya kari India. Dan kalian usangat uperta mata kasni ula yok punya keren berubah John F. Kharchiying. Boleh pulih punya apa? Yagi instrument of accession bukui dia ki agreement jong kisim kasi baka sokar India. La kani ka jing raj ka yung besar ka Supreme Court kadar jadi ni AMC hakabede baka annex agreement baki hima kasi kisoi menyesno baka India. Baka jekran ubah John ula ong baka raj ka Supreme Court kanam dan jeng tak setia yaki makasi. Namar Om kum Maharaja ke Kashmir ubala saya ka proclamation ka bisri bat ka merger agreement kat baki makasih aduk menta kempat soy setia bat ong lada ka sokar baka jaj benri ka bodien man klibiang ya kan dia ka sekolah bat ka India kandang bat ki kendon bete aru kendang scam namar kempat soy setia ya ka agreement of merger. Aku kalian kalau wastonat baka ka rai jong Supreme Court kalami kalau ke artikel 370 ke badai bat ka hok jong ka jai benda Kashmir di kendiat hakatu kadan ka ngam sopla yang ni garai ngam sopla yang ni garai nomor ba pi utu Maharaja jong ka Kashmir Maharaja jong Kashmir ulasan ya ka proclamation ban rong teli ko India di kiklem soy kemerja kisoi ka proclamation tu kalau muka jimpan pana banga siem jaga jemut Kashmir mo ngalarai ban urung no po India ha ko bui pal kanika instrument of accession ru kadai ka bala soy bat kita ke beriu bokta Maharaja di ngasobong ha ko kalian kalau ko basusi ngimhun ni kata ka raja sukut nomor ba kalong ka ba gisotu ke history mo tu de ndrai ka Supreme Court kala sim ya ka e ka ba pau hak constitution kala pun pau be ya ka bor jongka kala pun pau ya ka bor jongka parliament ka bor jong presiden juga India bakila ban mo abrogate ban wengi kita ki kendon jong kita ki jingekut de kadon kejian pher arkom kadon kejian pher hapadeng ka duler jongki Kashmir kejingja jongki Kashmir bakadon kejian pher ka duler bat ki khasi states film kan mau ki kani ka 370 ka kadon ka crow ya ka instrument accession jong ki Kashmir dai ba mata ka Supreme Court ko hakabi karai ka Supreme Court buram ko omba kani ka kini JT kau kilong apa kakendon jangka constitution dari India. Kan bah kani ka instrument accession cungi kampat pau apa po kamdon kampau apa kanu penuh ke artikel jangka dari India ke constitution dari India. Kayak kita apa kampau kalau berkata di situ kau de ki kebangalam ke scam ni kalau ka instrument accession ka bangi ya soy mengi kalong ka kendon lada ong ba jin baladon ki hima ki bala soy ya ka instrument of merger kata tu ko rai juga sepukut mutasi kala long kala mo la poisoi dan dei ngasobon ong ba hadu ini kesini nadu bangalet syaka duka mo ngalet syaka rengkat haka teng juki khasi states milingi ujor dorbar ki klik senja gili ud hakamat ka National Commission for Social Rights gitu hadin kejing besar ki yang perungi ini ki kendon jom ki khasisti apoka constitution dari India dikata orang sateng lada kata kabut hangni mata kalau kejing tenak bah kui kalian Supreme Court ko ong rumoi nomor ketika kakies juga jomot Kashmir kejongi ka her pakabak nama hangte Maharaja ulasoi ya ka proclamation ka balong gum marja mo
hima juga kelam saya kamu tu. Wat ada yang kecil pelbor pelabur, mo. Defense wat ka instrument accession tu kau subject to the terms, mo. Halor ki kendon jongka annex agreement di keloi bani so India. Jika bagi doam tak kalau tang bagi te ki kendon juga ki lo ki terikam. Di ban powder apa ka constitution negeri India. Di dena tak kadau pini long piri hi ba hadu kini kismi mentah. Kari jungi kadang hap apa cin kami jong ka Ministry of Home Affairs. La jin ba dei ba la dep kini ka kam ni hadi belong apa ka jempet kami jong ka Tribal Affairs. Kadang ka Ministry of Tribal Affairs. Ni poi ka commission juga Scheduled Tribe. Kipas ka Tribal Affairs Ministry, ka Tribal Affairs Ministry ka umba kani ka kam dah beli panjing shine ka Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs jindalap to wet changi ban umba kani kam jupi kam don leti shu. Dai ki dang panjing shine na ka state government. Panjing shine na ka state government na state lai sit. Put brother. Dengan soban umba kani ka phang jong kari kasi ka jinga kut juga kasi states kalau ka bejit liu ba mo ka ba kamde ka besuk ka ban cuba tai mo sisin kali sin cuba namar ngidon ki sakhi satar kumno ba kini ki ka constitution negeri India kadang don sa hadu mentang lawan peni di sakhi ba kadon ka jintko penlap ha ka schedule ka ban kong ni si etip ka schedule ne schedule ka ban kong first schedule idon ikintian khasi states hauput usam juga asam dengan laong nomor kila bol ki kena ni hu ki lawan changa ki Dingwei University ban panjing shai bakile thesis bakile ini kitai ki PhD tu ki halor ni ki kam jungi te na so ban ba makir kila kandet ban lap itai ikintian idon ikintian khasi states hapoka constitution di India kai kada nakada ba ni kena pat soi ko morja rega ba pla pat hawi galiang itai khasisti la busu juwar hapoka pohon usaham juga asam min ba thau ya dari India te kam lo busuk bukan patai kita constitutional conflict kalau academic but kalau ka shong ha jai beriu nada ka jai beriu jungi ka poi sanga ta ka bentar ha ka jing shang phang ha ka jing shai ha ka jing susu jing mot halor ka constitution negeri India but ke ai ka baki khasi state skila sorry di hangta ni don ka linti namar ba ngala arung ha ko home ministry la bonsin la tai biki officer ba he tam tu baki tur ki jangan berjuang ya mo ha ko gelian ki op balai piding ya kerani ni apa pidon ki MDC pidon ki MLA je ko jong don ki MP je ko jong tienre ndanga kelipat balai pat ini ki jingsen sha chungi pat kapat don sha ya constitution negeri India lawat ka kitin rong ba shnong gap wat sodar shnong gap kadon ha schedule ko bikito appointment or succession of chief and headman pangtan te kam long ko sha mo kam long ko sha nomor ba ka jingong try do siap kini baro kidon ke jikta nak tu dule te basia kulmar putsam nomor bam sutu su kata tambay te gini kilom kiki ba ngala pediang songhai babun ki ba layawan ki ba layatan ya ni kakap bat ngala keren hakabasai ba kumba kalau mata to desi ki sokar pula ki sokar pidang ya kampak poi kapor bagi keren ni gini kapang ndrai kan sapoi kapor ka bikin haban keren ni gini kapang bat hata kapor kan sapau syah bapleng hani hari kasi kedon da wi gijing penbe mo bat ngano pi kata di ka ba ngayu i ba hadu ni kisi kadang long ka ba kong sana bedang rehem ka kam te ngim kot bor bani sumput ngim kot bor bani sha high court nomor gari ka kam ka bakhia mo te ndai da ki don di wi bor ki ba floi bani chita ki san jo ka supreme court high court ka ya de koi ti kani ka jinglong try jungi namar ke kita ki kendon baki khasi states ke soi ka hok lo kondok siap kalau hok lo ka khlak tap
kiwa kadat ke musur khachna put usam kabisha kini ki ba thomo tamat ki don hi hapo six schedule ka to ni dai hang ta po six schedule ka pada chai na marteng teng kawan ka ai na po parliament ka jela ka pedang baik bat ka tri kam baik mentana ka por sa por ni i jing ka bedai bat ka dia kisomel ka mausul di mau ka marpo khndo doyong dalam hifa ka show doyong ka an jadi ka kol main ak ka omba baro ki padoyong ri juga India lada phai pat sa jeng trai khndo pa ni ki jung ri simet juga kur juga mo hima te nyimpat ya yo ti ki ya keren ki ba shai ba na ta kadang ngilan lek hang tu ko por wa jar khat wi shpo khat wi khamat uci ka commission de bishil trai kila penkesan ya ka dulir ke bengi soy dan mereka sah ka start juga di pateng mentapat bagi litur ke but shim ya kata ka jingkli ke jing ajmut juga national commission for scheduled tribe ban lek ban budin gitu bagus kwa te ngaru dang yai biteng ban budin de dre kumuri sibat na ka konhon ngim kan e phna nama kari India ka keren hak constitution kadai ka six schedule ka district council ani ka state government ani ka parliament kini like to ki board ki ba ban ya keren ni dia ban penbet ni kalau tangat ni ka jingkut bagi mahasi katuga instrument accession kadai ka batang sipur 48 pendap nama kita draft ka constitution pin ka mau ki soi ka turu how haki penai how menjur si Raja Gopalachari Governor General juga India soy instrument accession bat ki kendon jadi kasih states haka khat new August South Pura mndir South new mndai khat santar August khat new August South Pura te balik kali simpor kata hari jisna kidon ki ye mo ide kidam entah kiba cerok tarik away baar belum lasoy ya tu kila dia penpek ya katu ka pelong an ya katu ka kasih states constitution making dorbar ka assembly jadi kasih states lalong ka election lajit ke dorbar wa siswal bahata ka dorbar naka kandai po tam le duna na prap kandai tam le duna prana ki deki basyusi sal naki kilong kubi nadu kata popor ki hima kasi ki lara bagi longkmi ki di bendam pa ki dopa mo kata ka assembly jo ki kas states la dep ka election la pelong ta election dre kende ko barang nya kita sapra sapunda ki nak ki peskan sik schedule ya ka constitution di India kami mandala sik schedule te kata di ka we ka pa hadi na tu te ko ki hima kasi ti kila mudur be ba ka ni tum don litishu te hendak don hi katu ani ki belayai minot ban supan kemal dari India kila don nak kapor ki kenhon jo ki hima ki belaya ajim tho ha du kini si kebangila penyerap mania budin te kayak sia jing tho ne te piakut bat ngi kum ni kami dah koi dengan hun ne kata tarik jigli mo te bat nakata naka jingya bom hunni kata ka ayu iru si umukle fumino na pa rikasi naka himala jong namar shu mo sha ha ki ha bo yo si imsip haka mo ki la kerkut ispai dengan akan mau sa ka do bar hima ko sto ni bau tau rong ba bodong wen kita ke barai ban pendek jing lai lui ngala klet ka tenju ka dan buat la tau pun bana ba hakata kasni la kerkut kispai ya riang siu ya office siu kila wal kan rai ki kor kislaba jol ya office namar kila kuslai yo siu usoi ban sno alang bar ka Pakistan ma tu poran di East Pakistan de wamba namar bakim ai la chu yo siu balek nu dulu wang iskon ma bo siu makasi usoi kata ka sumak session ka badadan bagi kendon waktu tip baro bangasoi om dan oman laju. Jadi ini kita mesti siap, mo.
Te ngidon kerukok im ke bakam kerpang. Te ka India ka bahe jadi penriu di bobon. Ye pat kidon ni di pat. Te ka song hangi kumno nginan kumno bangin. Pendan kam ya katai keduler ke bawah don kumka duler ke kentang bangin penwandur ya kata ka hok cungi hakamat ke India kepada ki dewi ye pat. Namar menah ka yang bisaru Chief Justice uang ba kidan si sakit derlaki badan ka jangka history bat hadu bakiyo ya special provision da ko ba nuksanek kat ke lais pa nyau hawai hadu je hadu pio ina ba lase ki neki kendon jangka IOA jungir udeban busuk lang aku makine ki artikel hanga hinga so ba ka kendon ka kerdan jongki kasistir ka di bendan hapo ka lais pa hanga lai nyukui namar gatu kala nyau lai nyopo ko apa ka parlimen negeri India ki anje ki parlimen negeri India ki num trikam tat hadu banda menjur ka assembly jongka Kashmir dai to haka dulir ka isuan accession ka kendon ka wasan ka ong ba ka wei soi ki khasiti man ka wei pokoi ke ima apsan ima ki ba soi ba ka squad India ka tho ang ta ka ong no ka ong ba haka bedi ba ki kam thawan ki haka bedi ba ki kam thawan ki hima khasi state skin yo nomi khman ta number 1 lani kemut ki ong lani lada kata kam no ki an ki bawan na ka jela asam ne na jela na ka India kin long ki bangin la pan modify kat kum im hakan ni rijui jenis suyam ne mi tai ji bong ni tai kendon yang ki an ki ban pentri kam hang ni ki di binya suyam ko im jui dan lagi ni nak kapor ji ki le pujat ke ji ki municipal ya ki LP ya ki ke bon ki ke te ki hima khasi de si gelai irpa namar bangi di jek betriu besitro beret hakmat ki jek betriu behepan te hata ka parlimen dengan ni te kanu ada udah tahu mo itu tang woi pi la da sim da jek betriu jungi la da sim jelam gele ada ta armut hakmat ki sanspa sapulai mo te kelai irpa ta batin ta kadau gibu di kendon di Kashmir lesi ki lai kita jinge gibu kita kendon ba ka anjuk parlimen kan utrai tiki kham hakatu ka snam sok nyo sok kokra sok kondai kidon sawut kinom ikmat jongki hapoka parlimen jong India par bodang ya draft ya ka constitution tiki yo an man sok ban su ikatu kala nyopo nim chim don brio hapok parlimen hatu po de den takarau kat bakalong ka sulong kalong daga subsidi mo dito ka kambansi ka Supreme Court mo ban ong ba ban admit ban pediang bagi don gini gi dan rei banya thire tai ke jing im jong ki kasistir hapo ka schedule hatu la long lot ne matala ra yakre ni pu usam hapo ka jela hakari jungi ka shai ne kam shai nengi don em tak ki special provision Tektok mo special profession cungi ki long le si ki long ba ki miadai ki ba da dundur adu kata kapanya dah ni ki nama kalong shock ear pun kapor nama ka jukun mau don we ear don bro mu juong ngila don ki nom ikmat ajong ngila don ki sokal ajong tu beliting dengan shock ear de bakam syai kata ka gariti sensyar mo de ladang ni ban im ha ni gariti sensyar bagi India ru kamut kani kesensyar sinong, kesensyar rat, kesensyar hima, kadi benda syah itu, kadi benda syah. De nekumbalong mata kasulong mikum tu, karba pindah pai pat syakari India ke pancayam, kadan hakpo ka aspal lah nyepulai jangka artikel juga India. Gitu gila don mentang kajing syah indai wat ka kamang tekar ko pula kerpang ke juga. Telah dapat kebu kecil kali pi wei kai kerdan sadar sinong na romba sinong no betul. Lesi la di ben file karti ai ben tip kai kerdan jo romba sinong hakmat udisi. Hakmat usi, hakmat SP dewe. Nama teng don otai sarkar bopun kidiki romba sinong ni sadar sinong. Telah ada hak kerdan kum kinong punya yang dorwar jo sinong. Jadi kerja ni pak hakamat kaan. Pi kini kijingnya ayu nomor
Pindi ya cenik cerum kasinong tek-tek ka ong lamana ban le ta. Mo idan kini kijing mana mo piji ya po man kasinong le lamana ban le rata currency ban kadan jabo ban ya pan bilor ne ban le ini kita. Lada baklan pun sistem dak an jo kasinong. Kita kilong ki an ki bangia buram manga mapi hangi. Tapo khmat ka an kelamat. Magila don tinggi orang pasang pun singa ki omba ngidang bisiar ini kena bile bakala lawan no pulit lawan simno itu kena mau pergi mendar ke bor bisiar. Jadi kini kilong ki ba dang bun ki ba le se board of ki board of council. Jadi bini syong itu retai ban penbet ye gini. Ban syai. De ngam sokla ya karai jo skuput nomor ba. Simbe ya karai ki simbe ya ka ngai yok sai ba ki yok sai na tu ka jing soi ka proclamation jong Maharaja jong Kashmir bo halo kata ka raja mau siam sati ti ulong kan bu rai bu kalau an nu mandai mo jaga basangi ki siam kilong tan ki nong putri kam ya karai dorbar kim dan gobor ban le dulu mo long kumrong pasno putri kami ka ya karai jo do pasno de mentala da kata karai jo do pasno kalau ke Persia ya ka an juga sarkar ke ko ja nilai ite kumru rong pasno poi sadasno mo ngat a konten mo ko mo chua de ya tikini kilong tang hidup umde tang tumo adon bunwon ki belangat haki an te kamu kadang kaji bomsya ni gini ka riti sencha jungi but kata ka riti sencha jungi but penwanduri kata la kedau haka instrument of session but ka annex agreement kemudian haka tu kot di kita ke kendon jungi ki 4 pau syai 4 pau scam tengi kong ka bajai berium ki 4 dep ban nim simya pelit jemut pa penwanduri gini bersong haki long ti song hi mo kemudian berdia perhat Pat kawai rumah Chief Justice orang ba kaba laingo di kena besar ke menjur lang itu ke juga observation jika orang ba melar bandan ke internal sovereignty ya ke Kashmir atau lah salah menteri ke internal sovereignty apa ini ada menteri kami ke US atau PMI bahkan kan long kumpulan ke Kashmir kan nuan ke internal sovereignty ya kan ya ki kasih state kumba kalau mentah kelas simti ka State Sudan tangga kerteng nga yang halor ka nogrim jong ka saki jong ka duler mo de nga long nong ya tu kana nong persngo nong pedip nong nong pertang ka sompat haki badan ha ka bor bakin ran kumno gile mo lari kwa ka jingshan nga rong mo kalau ngalasang hakari kasi bro ko mo ngkat kikliat no senja haki ma ba pe milabu ka jinggeli habaro kita ki jan bro ma milalum ki dor bari la sausi mo bar habaro itu bari yang di sode ne ban pende pesa ini riti to sto jungi habaro kayang kawi sur bari bende temata kamu ngidon takamut larangi ong indi ben pende ni di ben shine no to pende kanu haba kadon ka an jo India la di ben shine ko ba mo to ko ma lo mata kami ke jing shine ki obam la ambu ko jing parking ka MP la ni gitu ba mo MRSSA kita di provision itu obam la ban pentekap nomor 4 ka India free to dan tidak pun hari kasih mentah ke disi council kelas nateng ke an ke hima maharam ke baong ba ulu ubam de unok maharam ba de nok section jauh tu simship umla nu nongwei mo kyo umla bandrung spok ke hima klem ke jingtip ke jingbit jang ka hima ba ka office tu kata lah konflik lupa ke hima nok stand ke ong no her shall settle within the Northern Simship. Mentah kadang kan. Dia kata lah keluar.
dalam utara kamu season perkara soba dan pop pada kalan transfer kebakan ya ki bom dei rulum tak to kala kan tangi ki bom dei rulum ong tangi ka syak tangi ka sikit ban long tra ki bom dei rulum nom ki wi rulum ki don kok ki du tra kumbo ki te la da pa ya ka tu mo le no la nama Kashmir boros kata ki hang kim sha ye ki bana par bani te ka matala long madan dan ada orang tak kadur kari kasih kan lihat kini lagi tak tahu ka sepungku tu kaya pedang bah baka kemau baple apa not is kidon di special provision nginum kelar tan situ ya kerana betik Kashmir ya Kashmir ngalan si lupa ibu jing ke jauh jai beri ruki kalau ba kau maharaja meladap ai ke dulu depan ya so hari India di kesukaan India pernah kami kata sepumput mereka jimbatai juga pernah kam kita ilong bini kita bah hama dia ilong bah yang bah supreme parliament mo di so bah kata ka bah yang mana kalau ispat nyupui dalam dah kalau ispat nyupui kepada yang pelan boleh mereka dari hidup mentah boleh mereka gitu dan hak ceasefire ini ya lalu dia injin dalam dan jusuk station mana kan te ngasong kasong ha kecing yang perkat jungi kon ki ajar ki jongkari jungi ki hima ni song ki keren banyak perkat ini indang habi pet ki nyak kapor te kumno ka bondor ni